yiyemera avuga ati ni njye urayitera nta wundi. Musifuzi hano atereka baro. Ibi ni ibiki Kadunda atangiye. Kadunda kandi bamujijije ubushurashuzi dorana avuye mu kibuga. Ibi ni ibiki? Fate carita fato motoku. You my flame balla don't like that. Fate carita fato motoku. You my flame balla don't like that. Fate carita fato motoku. You my flame balla don't like that. Fato motoku. Murakaza neza ku kibuga cyitiriwe Mutagatifu Izira Saint Izira Stadium. Match igiye guhuza amakipe birakomeye cyane. Match y'abatarabigize umwuga ariko match iri mu dusha twinshi. Mbabwira ko iyi match igiye kuba hano. Ikirato icyitwa inkweto ntabwo wemerewe kugikandagiza mu kibuga. Ikirato gikandagiza mu kibuga gukubita ikarita y'umutuku. Ndababwira ukuri, tumanuka na Mystic Music ikugeza production y'indirimbo, tumanuka na Unico Group Company ikugeza production y'amavideo, tumanuka na Mbaraga Cristiano abantu batuye mu Gakenke ukeneye inkweto nziza ndetse n'imyenda myiza cyane. Tumanuka kandi na Mbaraga. Nyumvira ibintu ntangiye kuvuga ibi ni iki mwabantu mwe, ntangiye kwitapagura ariko bibaho. Match igiye kubera hano ni match y'injyana muntu. Tumanuka n'umuntu bita Madiba mu Gasayo ubagezaho ibiribwa bitandukanye. Match anika bitangiye bavuye mu Rwambariro. Umusifuzi uri imbere akaba ari umusifuzi mwiza cyane. Abakinnyi basohoka mu Rwambariro nababwiye ni match y'injyana muntu itarigeze kubaho. Urabona ukuntu abasore bose baberewe, abatoza bamanuka inyuma babwira nabati ndaje nkukome. Mutoza Rukara uri ku ruhande rw'ikipe ya Vitamine ndetse n'uyu umukobwa ibintu byabaye mwabantu mwe. Uyu niwe muntu wa mbere utoza ikipe y'abagabo ari umugore, ari umutoza wa mbere w'ihano ikipe ya Kadunda. Match kabigiye gutangira, abakinnyi ndabona binjiye hagati mu kibuga. Match y'uruhehemure, match y'umuriro, match y'igitangaza mwabantu mwe. Nuruhehemure mwabantu mwe. Match kabigiye gutangira, abakinnyi batangira bishusha babwira ku stade yitiwe Mutagatifu Izira. Uyu musore ukora umuziki ukomeye cyane, uyu musore ufite studio yitwa Mystic Music, waba uri umuhanzi ukamwegera akagukorera utuntu twiza cyane. Match kabigiye gutangira, Rukara avuga ati ndaje nkwereke. Match umusifuzi ahushe mu ifrimbi. Iyo ni indirimbo yubahiriza ikipe ya Vitamine. Indirimbo ikaba irangiye. Kadunda yikanga. Match umusifuzi avuga ati nimuhererekanye musuhuzanye. Fair play mu kibuga. Ibi ni ibiki Vitamine kandi atangiye. Tutabonye ariko uneguza ko ramitana. Kinyi wasuhuzanya buri umwe ajya mu kibuga cye. Match y'umuriro we, match y'igitangaza ndabararise mwabantu mwe. Musifuzi hano umeze neza cyane. Match igiye gutangira. Mbabwira ko waba ukeneye ikinyobwa, mbabwira ko waba ukeneye ikindi kintu kimeze neza cyane. Manukira kwa Madiba mu Gasayo akugeza akantu kakukore mu muhogo ubundi usohora ijwi rimeze neza cyane. Match igiye gutangira hano. Match igiye gutangira. Goalkeeper. Match umusifuzi akaba ahagaze ku mupira. Ni igihe gito kibura. Kipe ya Kadunda nayo ikaba igeze mu kibuga cyayo. Kadunda agera mu izamu y'ipampa avuga ati imipira ndayihanura mwabantu mwe. Ati ibyo mumbwira ngo mufite amashoti, njye amashoti ntayo nzi. Match kabigiye gutangira hano. Match kabigiye gutangira hano. Rukara hamagara umukinnyi we Ibride ambwira ati wowe ugomba gufata n'amaguru ibi bintu byabaye mwabantu mwe. Vitamine bamuhama wise hano. Hagere no mu gucika bose ndashaka kugira ngo ewa bara maroba agisubizo bande bose. Ngira ngo uranzi coach. Bose ntihagire mu gucika. Sawa. Bahamagara nundi wa gatatu.
we ikintu usabye no kugenda ukajya gutsinda ibitego ku buryo Kadunda irazamarimo urarinyeganyeza nkabona incundura neza zose nta n'urucundura na rumwe rusigaye ruziritse. Coach nkurikije n'imyitozo nakoze ndabarundamo. Rukarasoza ko amabwiriza hano we kapiteni ko hano undi nawe ahamagara uyu mukobwa mwiza cyane. ndashaka kara gakipe urabona ni ibisara byarariye byose ni technique nyine mujye mubanyura no mu maguru mutwaye kamwimanukira Mumfasha kubabona biziranye nobe nta we roho ko hano nawe Hamagara roho ababonye n'abasore mubarebe kuriya buriya ngugira ibintu by'ubwoba nyine ndakwizeye tugenda unyura mu maguru kubita kwa kundi nyine. Magara Ramaro shaka ucungane n'uriya musore wamubonye uriya ucungane nawe ubona nubwo aba yibyibushye. Coach sinzi niba hari umukinnyi mwiza isi yagize gerageze nyine ucungane nawe. iby'amabwiriza birarangiye match iratangiye hano. Pasi itangizwe na Vitamine kuri shoti ku mutwe kandi wa Garden ntiyari yabyiteze. Umupira usubira kwa Vitamine, fata umupira afunga neza. Dorera kandi Vitamine usubiranye muri he ubwo usubirashutamo none ntarangiye. Debra kandi goalkeeper ibyo atangiye Kadunda atangiye ibiti mw'abantu mwe afashe ibuye. Ibi bintu byabaye mw'abantu mwe byo kwiruka mu kibuga. Uyu muntu baramuhagarika football mu buzima bwe. Ndebera araguye cengagura 2-3 Vitamine ikora mu mitanare kuri 10 urwaye imyanya umutangiye kwigira ibintu nk'ibyo twavuganye umutoza atukana Vitamine kuri metero 1 na santimetero 22 atsinze igitego. Yavukiye mu murenge wa umurenge ntabwo mwibuka neza mw'abantu mwe sinzi yavukiye. Vitamine igitego cya mbere akaba yakinjije. Piro akomeje cengagura umupira hafi y'izamu rya Hybride. Tumanuka n'imyene no kuyabakate ibintu bya wane niki pase kwande umupira kwande cengagura turahasa umusifuzi arabwira ati mukomeze cengagura roho kwande namaro Vitamine fata baro ibintu byabaye itego ni kimwe cy'ikipe ya Vitamine ku busa bw'ikipe ya Kadunda. Match y'umuriro nababwiye umupira urarenze rengura umupira Hybride. Ase coach ibingibi ngiye nabivamo ndi mwizamu ngiye ntakina nanjye ndajya mu kibuga wana nkina. wese uraburana iki n'amabara ukumborera ropfa kugahereza turebe bari icyo kisubiyeho. Umutoza asaba roho guhereza pase Kadunda ayimuhereza hano arayihusha. Ibi ni ibiki mw'abantu mwe Vitamine kubirwa hagati mu kibuga mu nyumvira namwe mw'abantu mwe. Umuntu agiye mu bwerero hagati mu kibuga rero bari bama bagenderaho. Basira atakapta dutsinda ariko ni kwifasha ndaje. Igitego hano ruhaho kubita igitego cy'umuriro. Nge na nisarariye iyi match n'injyana muntu. Kipa Kadunda igitego kimwe. Ndebera Vitamine wino hano papa. Coach nari ndi kwibohora. Refa d'emplacement papa. D'emplacement Vitamine. Nawe wakina utibohora koko coach. Wibohora iki mu kibuga baranya. Iyo umanza wabikora usukire haramo. Ase coach wambabariye nk'iminota 2 ko ndahita nkishu. Urongera gukora amabana ndahita nkwita.
Vitamine bamwihanangiriza hano ngo niyongera gukora amabara bakabatsinda igitego baramuhitana fata baro cenga 2-3 Vitamine injira hagati mu kibuga hasigaye umunyezamu wenyine aramuce aramura Kadunda ko bita amaguru ya Vitamine hasi ibintu ntabwo byabaye mw'abantu mwe umuntu bateruye amaguru barayaraha bayanaga muri ionosphere bakubita hasi umuntu bamugejeje muri ionosphere muri metero 5 uturutse hano ku isi. Vitamine ajya gutera penalty hano yiyemera avuga ati ni njye urayitera nta wundi musifuzi hano atereka baro. Ibi ni ibiki Kadunda atangiye Kadunda kandi bamujijije ubushurashuzi dorana avuye mu kibuga. Ibi ni ibiki karita y'umutuku hano kwa Kadunda asohoka ajya hanze. Tera mwizamu ririmo busa ngo nkihushe utangire muserebure Vitamine ajya gutera penalty. Ibi ni ibiki Banyarwanda hanze umupira urenga ugeri rw'abayanga Macirarangiye hano macirarangiye Vitamine aseba umutoza aramwica. Ibi ni ibiki Banyarwanda njye niyumiriwe